Fofo vigbe dode oro ya do wene atisu atigan ke ne letia. Wedana tita Tada vigbe dode oro ya do wene atise atigan ke ne letia la. Wedana tita Be fofo vigbe dode oro ya do wene. You are coming to a flourishing finish, a finish more rewarding than you can ever imagine. My name is Isaiah Mills Adeku, your host on a Blemanyao segment. On the waves of Palm TV, you are welcome. You can also call me Togbevia Flex, and my response will be the voice of the forefathers. Namila to majima da akpena amayoka lemegbena egbafa wona ikamako agbona regbo. Torola bebe nukpola nogbonye majiba na adakpena onyami adakpena solar tech energy anya do pada ika wa okpona installation of solar system bakle backup system so bo ika na yeba solar system fault via de vanwa otan awona dola onchibe agugbo ano atepe abe solar system yeye ene tanu ika oleba na okonya beja agbana fukane do pa le kapo jesi 0244 119409 kapo jesima ke opesi atem atu domaga ne dopa nene maka ma da akpena Royal Palm Garden dopa enye the ever best serene environment you can atenwa have open meditation so atenwa relax after every hard worker atenwa no fima ika no even the say that you can dia atenwa so asio malu akple banku fufu akple to you can dia okatan le fima ika na akogborema ikanye ahapu ma via dekele nsi an biteso ola ogbo ikan atenwa our relaxation nanya ba mienye dopa ikam yejibe you our official conference meeting ada atenwa apukane dopa ya plus suba ya conference meeting na ano klipa le je eletepama apukane dopa le 0537991807 alo 0244119409 kebe upasi atenwa akede Royal Palm Gardens dopa akpena onukpola no gbonye eikamia afudu agademe egbepen keka miefudu bamia agere na mia age enya periado ako avenami todola mamia kpom ikamala mia fa comment so checking ikama kpoba mila enwa follow mnya tefe remember but na subscribe na leave your comment na share bamia akpo like ngogba anoda egba mi di bamia apo nu cho chofo rodo nchi eikanya efiadodo gaka egba miale eleika odona chofo le miagbo le avontoame ika madima na nyaba adura shiade le avontoama klepa akokulu koko gaka egba yegbana titoga nyade no gbonyene na kweda yenye enya ika madima makle nya vugbade no na kpara but there are some things that can be abolished but tradition and Christianity can never be. But I tell you, politics can be abolished. If you say you won't vote, if I won't vote, then we abolish politics. That is why tradition and Christianity can never be, because it is something that our forefathers left behind for us. And it is this time around the way ika odona efia chofu pletowa etona vovole ntufia planyongufia ntonto yokanya zitowa etu vovole gbo itamediwemia alenkuno ika egbele polihoma nchuare rekaje viare nekwe abubo young boy vamachi otorama akpongtefa adablu afiva noyi abamana naka gomasemo egba nyasiva sueji to boba dog bareji vukra yikama gareji ba popi mara kumaji ma akpo nya ajuru ya de mane ewo enye plan of viare letapada aba problem maliore ma vage beveduko na debra yela fama egbe ma upa ma veva ela fama le gbonye mane mon popo be wa adedokui afia aponko wiko wona ade afia mi tobi mato yo miawe doji akbe fifi amon popo so asio na adedokui afia nkonyenye David koshi agbenyefia wow kaka na nkomajima matia kere unye chuchuchu okay popular name Man Fada. Yeah. Aba ayafanko David Koshi agbenye fia. Makukuma ruafia. Agbara. Magbagbe ruafia. Ne lagbe afia ruga. Me arugo legba.
agbe ole yo ko ge tioforoge Okay. makukwara ke Matendu. mate adio Akpe. ta nye nko ma eta Apa? me dana reji Tututu. Abaya dana den koma jifo na ti nkoma yo ma. No vie senga vie. Vama popular man eba man fada. Na gere te for esi ade man fada. Egbe la fama. That the wezo. meto mazore mian Akpe. Tututu egba yevo onlo nyade denye egba la viji. We would like to know when it starts and how it is performed. Hey, can you follow do? Mi diwe mi anya. But the chofododo for one the early chublamaka. Allo miapa 21st century am afi over come them one now. tioforodo a eli nke ta tioforodo lia doko so kple evi ejila kple ŋutsu nyɔnu kple ŋutsu elabe ŋutsu ɖeɖe mati anɔ anyi o nenema ke nyɔnu ɖeɖe hã mati anɔ anyi o efia ɖeɖe mati akplɔ dzu o Aglonya de efia de mate nkplɔ dzu. ao Majibe na a kofuma menam. Nkejo obo fia alo president amayawa onye duklola. Nkejo afi wawo de ka alo fia mi bova fia ba apa ma. chuchuchu Efia ma de ka mate wa kplɔ dzu. efia mati akplɔ nke ta fia ɖeka ma mati akplɔ dzu ane kpeɖeŋtɔ mele sia mete dzu akplɔ go Okay. Tale bo wado kpeɖeŋtɔ. wado kpeɖeŋtɔ nɛ si ke wano dɔdɔme be yafi yo hã yafi afi edua na azɔ ɖe ɖoɖo ŋu yes ye na be o do ƒe ya kɔm na ma ɖe egba be ya anye tsɔfo tsɔfo aɖe do ƒe ke wonye tsɔfoa do ƒe yi wonye nye be tsɔfo la elia ale gbegbe be ne ye nɔna efia ƒe ŋgɔgbe elabe ne fia melioa tsɔfo li elabe nui ke ta wole nenema efia megasi agame ko wano dɔgbe yim tsɔfo tso na wo dɔ yinam tsɔfo tso na yafi ɖe nye nɔƒe kema didi mate efia ŋu kema tsɔfo hã ele eƒe dɔ wɔm nenema nye enwe ma elabe fia ɖeɖe la mati awo dɔ akpe ene man fada be fia ɖeɖe mate dɔ yi ke susu ke ta fia ɖeɖe mate awɔ dɔ ekpɔ emekɔkɔa ele ba ma ɖe na nɔ ŋgɔ ne abe yafi nam le ke fia be yi ke tsɔfo anɔ fia ŋgɔ wo ga do na do ɖe miame rushime kple megbeza okay gake mi gbɔna teƒe ma yi ke medzi be miawo da full stop ɖe afima ŋu miava medzi be nano yo ke ne kpɔ teƒe kengeni le mia tɔgbi bo teƒe alabe nyanya tɔ di nye ne nye fia fonya ɖo lia nye meka ɖe dzi be wa witness nano tame dzi be nano yo ke ne witness kpɔ nye kɔnu ƒe teƒe le mia de gbozuma okay etsɔfo tsiamioa le mia da ŋlɔ ɖo lawo da xɔ wano xɔ ŋkeke 8 hafi woaɖewo dogui tsiami tsɔfo kple ya katã wodɔ xɔ ɖo de na xɔ agbota ɖo da xɔ hafi aɖewo dogui no ɖo dogui agbemagba enye ŋublibo wɔna wotso na agbo ma ye nye dzesi wo dede geŋu hafi wanya be yes yele zia ɖe te yele kpɔkplɔ ɖe te yawo ya wo meɖiɔ na fia kuku o woƒe dzesi koe nye dzoŋu yi wo de na lɔŋu ya fia kuku meɖiɔ no dzesi yi wo de na lɔŋua ye nye dzoŋu ye nye woƒe dzesi kaka fɔkpa wo doni kake gama me woakɔ aɖo zi dzia la wo medo na fɔkpa o wo medo afɔkpa woazɔ afɔgbɔlo woakplɔ wo akɔ ve woazɔ afɔgbɔlo ava nu wo kɔ nu vɔ hafi wo yi ga gbogbo adzra ɖo gama ma wo le ahovɔ me ta avɔ yibɔ yi wo zana hafi vana
wokplɔ na wokɔ vani elabe gamama ela home mekpɔ dogo ahome haɖe ko tɔwi efo kenya ɖe le fima ebe ela home ela home esrɔ̃ meku ɖe ŋu ke ta wòdze be le ahomea ye ɖeka wole de xɔ me woli de xɔ kɔnu ma wɔgo le ne ahoe efia ɖuɖo le de xɔ ya xɔa ezu aho ta edze be nanɔ ŋu yibɔ me nanu lia meɖugo elabe le ahome afi na dogo hã ye ta wòdze be xɔ yi me woalé woadia ŋusia ŋu nanɔ xɔ ma me ŋkeke 8 agba hafi na dogo ele xɔa me ele ahome aho yi ke me lea efia be kɔnu aɖewo ayi edzi yenye aho yi ke wo me ɖe fia be ame yi ke nɔ zia dzi kpɔ va ƒoƒom wòle lo ame yi ke ekɔnu ɖe sia ɖea elabe fia hã no li de xɔ nunya le de xɔ ya koa ele ahoxɔme ma se ɖe si me game de ŋkeke 5 o ŋkeke 10 o ŋkeke 10 o ŋkeke 9 o hafi woaɖe woadogui ele ahoxɔme medogo gamade hafi woaɖe woadogui eye no ɖe dogui hã se ɖe si me kɔnu yiwo li efia wowɔ no vɔ hafi eyi gava ɖe ahovɔ da ɖi hafi ako eyia ekɔ zia dzi nɔga hafi ezã gazɔ adogui ta fia be yi ke wokpli ve le nɔnɔme ma me yi ke wɔ kɔnu ya vɔ ega yi ge ava dɔli atrɔ va aɖe ema ahotɔ ada ɖi ado eyi ke wakɔ nɔ zikpuia dzi yes akɔ du yayratɔ fiafi wòdoge ya fiafi wòva fiafi wò yayra tsi ƒo ge ɖe ŋuti ya yes tututu ke me dzo mabia be ne eva dzɔ nenema ɖe ɖe fia be ne kafra lo wado tafra tse nenye be efia ya esrɔ̃ va trɔ megbe le gbɔ efia be eŋkɔ alo godoa egahiã be fia ma efia nega wɔ ahoa godo edze be fia na wɔ aho elabe ahowɔwɔ ya eli ta edze be fia na wɔ aho yes edze be fia na wɔ aho edze be godo fia edze be wòayi ɖe ahoxɔme mada kpena enye ƒe enukpɔla yi ke ne le gbɔnya manfada le aƒeme yi ke nye ame yi ke woɖe ŋkɔ na be Mr. David Kwesi Agbe nye efia ebe ɖi ne le agbea yi fia kuku asi osi ge gake yi ke ne va dzɔ 11 a ɖi wɔgete la efia me kpɔ ga yi nye nya meda akpena Solartech Energy dɔwɔƒe abe wole megbe na wɔna yi ke mi gbɔ wo ɖom le ŋdia ƒe akpa dzi nenema ke akpedada ne Royal Palm Gardens dɔwɔƒe be wole mia gbɔ miatrɔ aƒudu age ɖe babia ɖeka ɖe dzi tɔgbi metɔ obe has it been advanced in this 21st century le yi ke woɖona fia le eƒe eyiwo va yi mia tɔgbitɔgbiwo ƒe yi miawo ƒe 21st viawo yi ke mi be miaƒe ŋkuʋu re mi kɔ nane va kpekpem ɖe efia yawo ƒe ɖoɖo ŋu according to miaƒe traditional ɖo kɔ nu bubu aɖe va kpekpem ɖe yi ke mehiã wa ŋu yi ke le xexea me nye be le tsã efia meda tsɔtsi o efia meda tsɔtsi o gake fifia efiawo va tsɔtsi de ta ena be wova ko tsɔtsi va kɔkɔ kpekpem ɖe efia ƒe ɖoɖo ŋu vɔ le kɔnua ŋu le blema nye menya tso fofo nye tɔgbuinywo ŋɔlia efia meda tsɔtsi efia meda tsɔtsi mɔdziwo ma elabe ŋu ya nɔ fu ɖem nam efia meda tsɔtsi menɔ agɔdzokpo mi nɔ ŋu srɔ̃m tso fia ŋua mi kpɔ be efiawo la wowɔ abe wosubɔna dzɔdzɔme ƒe mawua womeyina teƒe aɖeke be meyina fia ma va subɔ especially be woawo ƒe zikpui nye woƒe mawu yi ke dzi wonɔ gake me va nɔ tsitsim va ɖo SHS level secondary school ama kpɔ be efia aɖewo te yina woaɖe efia vɔ da ɖi ado awu tɔtɔ fine ko ava yi ke
Kɛmu ya de ma va be ame ya ma we ve subo efia me da church kana anyo de chichi awodo ma dangble la nwa a do live ye na be fifia mia fa juko megble ela be ena be blema se yo blema konwu yo lia o me ga va liu mata ye ta khama yo va toji ejuaro me fia lia no fo gafia be blajo me ga kashi wu kwa masika gan ka ke fifia hosenya ya vata me sia me tso no be gbe me ga kashi wu ya wu asika gan le nye mamanye yi jidanya ya wo dagbe me duna ebliwu agbeliwu ko duna le ya wo dagbe ebliwu ya me dun gel le ya wo dagbe mamanye ya jidanya me du abliwu ya wo dagbe afia be nyɔnu ya efia nyɔnu nye alo ele bosam kpadzi okay ta me duan ekonyi fia be ya egere pure traditional yes ta konwa blema konwa yewo mole okay ta me duan ebliwu le ya wo dagbe agbeliwu ye ko duna novi lɔlɔtɔ dekɔnu enye nane yi ke ame eƒutsikpla Roma hia mare gblɔ ge be mia tɔgbitɔgbiwo kua wo me yi dziƒo la kpae anya kpɔma la kpae akpɔ se yi ke le edekɔnu ŋuti ta mia tɔgbitɔgbiwoa wo ma fɔ dago ye meka ɖe dzi be wo ƒe wɔla ŋu dze ge alo tata me dala nenema tsutsutu le ma elabe o sadzi wɔm o dekɔnua ƒe sadzi wɔm elabe nkata gaɖo me ne mi yaƒa enege la tsiawo te wobe mi gaka si ŋu elabe nkata wobe se ɖe si me wowo dekɔnu hafi miaka si na ta miawo hã miasi kage na ŋu gake fifia xexe ya me fia dekɔnua geɖe la ezu tsɔtsi nyata dekɔnua geɖe la megava sɔsɔ ɖe ɖoɖo ŋu megava dzim le ɖoɖo ŋu enya ɖo mi tsɔtsitɔ mi gblɔna enye be mi nɔ gbɔgblɔm be ameʋu amegbetɔvi ƒe ʋu yiwo kɔna ɖe efia zikpui dzi mekpɔ be ŋuma ɖoma eva nye be evɔvɔ le lãme na ame aɖewo menɔ biabiam be ɖe fifia ame de dzesi be wowuna agbo blema hã ɖe agbo wuna alo nuɖuɖu tɔxɛ aɖe lia le gama me tɔgbinye gblɔ na ma egblɔ nam be gaɖo ma ne yewo mekpɔ agboa yewo wu akpakpa xe yewo wu akpakpa xe kɔ wɔna kɔnui efia be elã tɔxɛ yiwo ke lia kpakpa xe hã le lã ma o kpakpa xe hã le lã ma me ye ta ne yi ɖe bokɔ ɖewo gbɔ wobe ko gbɔve ko agbo ko kpakpa xe ko koklo ve menye egbɔ alo kokloa yiwo ko kɔnu wɔ ge no lo eƒe ʋu ma dza ye ko dzim bokɔ le be ne akɔ wɔ atsike no menye yaxɔ ne eʋua ye ko dzim bokɔ le be akɔ wɔ atsike no ahaya àwọn ame kɔ afi heyi ke ame ɖe la meva na anyi wa yewo be mi bubum nu yi ke me de dzesi nye bena ame kɔ gbɔgbɔ ve va nɔ tsɛtsi xɔ me menyo eluʋu aɖewo nyam luʋu aɖewo ame gblɔ be nenye be efia sanya li koa traditionally mete kpango ne menya zɔzɔ ne traditional wa mie gblenge ke xixe ma tsrɔ̃ alo medala kpa elabe mie le traditional dzi gakoe kɔ dekɔnua gakɔ yi ɖe tsɔtsi xɔ me kɔ yi tsɔtsi xɔ me mi le ma wa sue le dekɔnua hã sue ele yi kɔ le be dekɔnua na ɖi na mia meɖigo ele yi kɔ le be ma wa hã na ɖia ye hã meɖiɖigo tɔgbi metɔ enye ya va tame nam gbeɖegbetɔwoa womete ɖona ʋu yina teƒe dzidzi o afɔwo zɔna eɖo li hafi woakɔ enya yi ke dzɔdzɔm le fia kɔ yina du velia esesẽ
leka wo wona afi o tenkpon na o vi oji ka ba mia fofofofo mia wo gba mia ha anwu odu le mia si ika mia fifi avio ami di ba mia wo do seson mi di mia wona no leka ono le mia wo pe ekpo le gama me le fofo nye kple tɔgbuinyo ŋɔlia amaro de srɔ̃ ve tɔ̃ kake wo dze agblema demo la yeko wokɔ kpɔ mia fofowo dzi gake fifia ɖekakpuiviawo be yewo mele tukaɖa wɔgo vɔ mia tɔgbuiwo kple mia fofowo tsã agblea koe menye gbe atsike nya va dogo fia ao kodzi ye mi lena le agble eyi meli o kodzi ye mi lena gama me agabli me mi gabli me zie tɔ̃ afi ŋukua yo nyona zie tɔ̃ ye mi gana bli me ke fia be ne be eva o eka wa ma wo fia zie tɔ̃ eye labe mi sugbɔ le gama me ta ne mi ɖo agble kwa wo kabo ne mi eʋu gbãtɔ eʋu ŋditɔ afi wotrɔtɔ wo kage ne mi wo kage akpi ne me ʋua ne ŋkea evava ge ava no ya ʋu afi wava gake yeyea akɔkpi no ta ena be ŋusẽ le mia ŋu mi wɔna dɔ vovototo eleme ŋusẽ nɔna mia ŋu yes akpe miawo miebuna be nenye be mi be miawɔ dɔ mi dɔ wɔm ʋu mi be ɖeɖi te miawo mi be wɔ dɔ yi dzia miebuna be mi fufia me vɔ menye fui o gama ma miawo hã mia fofo ɖo mi bu be efufiam o le mi fifia efi mi va nya be menye fu o mia fiam o mi dɔwo wɔm yevu dɔwo wɔm kaka agble le mia si elabe nkata wo fia mi tso blema ta mia via ogbea ne mi be no wo dɔ yia wo me wɔ go ezã dona mi gbɔna tso agble mi yi atɔ me menye gbe ne ko ga ne viwo be ne de tɔ me hã me dede go tɔnyetɔ ele mia gbɔ yi ke tɔgbi man fada eye la fama yi ke wontɔ kple yi ke mi blema me yim ɖe atsame gbɔna ɖe gbɔ mi nya ɖe he gavi efo ke enya ɖe hã yi ke me di be ma he veno menya be wo susu nya ma klem vivivi egblɔ be etsɔ fo ye nɔna fia ƒe ŋgɔ masemo ebu ɖe ɖokui o enya elabene ɖo nɔ fa ɔtsi ami ye nɔna ŋgɔgbe tɔgbi tɔnyetɔ gbɔgblɔm be fia be tsɔfo ye nɔna fia ŋgɔ ke fika ɔtsi amia no eŋua le ale gbegbe be wo nɔna wo nɔnɔewo yome wo nɔna wo nɔ tsiami nɔ ŋgɔ hafi tsɔfo nɔna efia ƒe ŋgɔgbe si ke be efia ate ado to ɖe tsɔfo gbɔ kama tsɔfo hã koe ne tsiami kama tsiami ɖe gbeƒã ne edzua wow mebu be fia ɖewo va ŋua trɔm ha elabene yi ke ne kɔ ŋua me nam from the beginning na ekpɔ be meva like yevu gba kɔkɔ tsaka meseme elabe tɔnyetɔ medi ma yi international ta ɖe medi ma nɔ yevu yɔm be me yevu gba ha zam ekpɔ be yi ke va gblɔ nya be enɔ ƒe ŋgɔ eva flu ɖam vie me fia tsɔfo ɖe va ɖoƒa xɔ alo mi fifia viwo boe va trɔ ŋua le fima ya fi ne va kɔme nam fia be ele be tsiami na nɔ ŋgɔ tsɔfo va vɔ ketɔgbi le fima hafi eƒe ɖusi bɔ emia bɔtɔwo li hafi megbe zatɔwo hã woli wo ƒo xlẽ akpe tututu ye nye ewɔna akpe be ele mia gbɔ fia wokɔ eme na mi tɔwi nenye be mia fifia viwo mi va kpe be okay traditional alo edekɔnu mi di mia maintain mia keep it to the system wana yin da ye mi va kpe be o mi di mia kɔ nane va kpe ɖe ŋu alo mia de nane le me wogblɔ be nka agba adze dukɔ dzi lo alo dukɔ akpɔ ŋgɔgbe yia le eŋuaŋua dekɔnu ya la edze miakplɔ dekɔnu ɖo nu yi ke tame be miakplɔ dekɔnu ɖoa
le gama me no agbozuma le tɔgbinye azaglo gbɔ yevuwo va ƒle woƒe bokɔnu yawo kɔkɔ dzoe yi ɖe subɔsubɔƒe yevuwo va ƒli le nogokpo le tɔgbinye gbɔ woɖo ayameʋu va ƒli le tɔgbinye gbɔ le nogokpo kɔkɔ dzoe woyi ɖe esubɔƒe Yehowa gagbevi aɖe le mamanye si nefi le me woƒli kɔkɔ dzoe woyi subɔƒe vɔ yawoe ko mawunya kɔ vɛ yawoe agava le ŋu ƒlem kɔ dzodzome ɖe akpaka ya mi le fia mawa subɔ ge mi le lo alo mi subɔ blemanua egbe be gaɖo me ne melia fɔ anyi abe ma akpɔ nɔvia tɔ mawɔ makpɔ nɔvia tɔ mawɔ eye ebubu ge zi ɖeka kpata nu yi ke fofo gblẽ da ɖia le ŋku ɖe ŋuti le be nɛ enua re nyo ye ta wòle fofo ɖe asi wòɖo ɖoƒe ma hafi wòdzo ewo le be nàtu ɖe dzi ebe Nehemia egblɔ nya aɖe le Biblia me be ɖi ebe fofonye ƒe gli gbagba yi ke wògblẽ da ɖia ne nye Nehemia nye metui ɖe dzi wa nye madzo gbɔ atu nye ŋutɔ tɔnye efia be paɖia nya ɖe gblɔm efia be nu yi ke mía tɔgbiwo da ɖia enua me eƒu tsi ŋutɔ tsotso elabe dekɔnu koa dekɔnue elabe le kpɔɖeŋu ma nenye be wobe gbe kuɖa ma ɖeke megayi agblɔ koa ma ɖeke magblẽ yi go gake le fifia ma ne wobe gbe kuɖa ma ɖeke megayi agblɔ ame aɖewo tso wodzo yi agble elabe ŋkata wome dekɔnua bum mata kafra ne dekɔnu aɖewo teƒe le teƒe tutua ne woɖe afɔ wokpɔna afɔku wodzana afɔku elabe ŋkata mebusa o ta wodzena afɔku le kpɔɖeŋu ma wobe egbea ketasigbe ma ɖeke megayi agble o ma ɖeke magblẽ yi go elabe egbe nye ketasigbe ye nya ame aɖewo ƒe kɔnu womeyina agble o ye ta akpɔ be aŋlɔgbe dzia gaɖo ma ye woxɔna woƒe amewo ɖina woxɔna ame kɔsi ɖe agbe ɖina dzo ɖe agbe menye abe míaƒe ʋedome kpadzi wònye fi ɖe agbe ko mí xɔna ame kukua aŋlɔgbe dzia mele nenema ɖe kɔnu aɖewo ta abe kɔnu aɖewo dzena afi ɖe agbe wodzena memle ɖe agbe yike le be naneke megayi dzi elabe ne xɔa me mítsoe ko be gbe nye deŋusigba ya ame xɔ ge gba si ke be etsɔ yi gbɔna eme vo ne mi ta ne xɔa me ka gbɔ tsɔ asi ko woɖi ame woxɔ ame gbe etsɔ woado ŋu nɛ dzodzesigba woaɖi ame woaƒo ga be gbea woame ɖi ge le ame sia ame zɔzɔ ɖe eƒe dekɔnu ɖe ɖoɖo ŋu si ke madze afɔku gaɖo ma wobe wode ʋuse wode ʋuse ma egɔme ɖi efia be na wò amekua womegaʋu ƒogo se ɖe esime woɖe ʋuse ta ne wò ameku le gama ma ne be aɖia ke gaŋgbagbe ye ko ƒo ge mi le gbadzaʋu ma dometɔ ɖeke megaɖiɖi go ne wode ʋusea ye wò ameku efi be aɖi le gbe ma gbea womegana naneke ƒogo womeʋu ƒogo gaŋgbagbe ko ƒogo le dekɔnu ƒe nya ye gblɔm míele le efia ŋdia yi ke ame yi ke le gbɔnye le kpɔlixɔ ma eya nye Mr. David Kwesi Agbe nye fia man fada eya le gbɔnye le aƒe me yi ke ne kpɔle yi ke mí gegem ɖe blema me mí ŋu hem vi kpɔ wobɔ na mí he fia wodo ge bɔ mí dzi be na se me ɖeka ta be gba mí enya kɔ ge blɔblɔ mía de xɔ mía tu ɖe dzi magahi ve madi eyi anɔ mɔnita ŋu nega kpɔ chance megahi ve mía ga ge ɖe me va se ɖe esime yi ke mí de nya xɔ ke mía hu nya bubu be kpɔ dekɔnuwo le zã yi ke ŋuwo va tɔtrɔm wo bubum mía fɔ dam mí kukum kplakplakpla ku nyawo dzɔdzɔm gake mí be o ame ya kpɔ ɖa dɔ mahi ɖoa
mia to ba for dada ewe be na no yi kama le be wa jore mi aji wa over jochom de mi aji ta novi no gbanyama ko enye nyamamle akotu tobi re ewo na ike avajo le egbenke ka aji tobi aba nanye be okplo ama acha alo okplo dogo le xome okplo ga chala blo jilo alo okplo ga cho xome ko ikanye chofua okplo ga cho xome ko akova ablome alo oblo jichaga afia va do ablome ao no nya kple tso aƒe me kwa wa kple va fi wo ko wa ga ne la wo kplɔ ga kɔ va fi ma me kplɔ ga tsa eduamu ela bo mo ko ne ha re ko ta ela ho me ta fi wo ko wa ga na fi ma ko kplɔ ga yigi me zikpi dzi nogo anyigba o ohun dage ra anyigba alo elãgbalẽ o dage ra anyigba yeji nogo le yeji nogo le ke efia be enye be evano lagbele dzi afi ma fi ya ira pe enwona ma o gbona dzi ge o gbona ko nwo ge ni no ko nwa ne vo afi o tsotso ge ava dzra ɖo afi efiawo wa me de ge wa kple wa va kple akova ade efia hawo ma azon fifia la ezu efia ŋutsi me emedzibe mia aƒonya ta kple enya ya le emedzibe ma bia be eyike ova oda wa vɔ okple de efiawo me ɖe me bia be eyike wonɔ xɔ me wole de xɔ ele nkeke nyi nkeke adre alo nkeke wienyi wiene mawo me ɖe enufafia wònye lo alo tike wodom dodom na ma elabe mi ɖeviwo mi gblɔ be wole fia de xɔ wole tsɔfo de xɔ wole amea de xɔ wodzo sam ne yike no va akɔva zi duwɔ dzi kɔva zi dukɔ dzi kple nyawo ɖe leke wonɔna le xɔ ma me ao le xɔ ma ma nu yike menya nye be no le me mawo da xɔ ɖoko na be wo dzɔna ŋu si ke be gbɔgbɔ ɖeke ma va ɖe fu nɛ o ma ɖeke ma va ɖia ŋu ne nye srɔ̃ hã afi na ge ɖe dzia wo me mɔna ge o elabe le ahome ta wo me sa dzo na wo ɖoko wo dzɔna ŋu be gbɔgbɔ ɖeke ma va ɖe fu no o akpe tɔgbi man fada medzi be nakɔ wò nyataƒonyawo akɔ ne míaƒe nukpɔla tɔxewo yiwo ke ele dzidzɔ kpɔm ɖe wɔna ŋu le egbea o akpe na o akpe ne yawo hã abale ke mi enya gblɔm wo se ne mi alo mi akpɔ mi ne nye taƒonya ma gblɔ ko nye be xexea me mi le fia dekɔnu hia nu yi ke ta me gblɔ be dekɔnu hia dekɔnu enye ŋu gbãtɔ li ne subɔ o dekɔnu ɖe ɖoɖo ŋua aɖi nu vɔ fifia xexea me mi va le fia eŋu ava ama ɖe ve ame aɖewo dekɔnu subɔm gamawo subɔm kema eva tsi dome dome alo eva tsi dome afi ma fifia ɖe akpa ka yi ge le me ka yɔ ge le ayo mawa alo ayo dekɔnua ta ma ɖe kuku be ne ɖe asubɔ dekɔnu koa subɔe ɖe ɖoɖo ŋu ne ɖe asubɔ mawu koa subɔe megakpɔ megbe nava kpɔ ŋgɔ ye ko nye nya si ke le asinye mi gatɔtrɔ gaga va ya gake nya yi ke le asinye le egba nye be ne ɖe asubɔ mawu ko subɔ mawu ne ɖe asubɔ dekɔnu koa subɔ dekɔnu eye ne asubɔe hã subɔe ɖe ɖoɖo ŋu ne wo be gbe megado fɔkpa ko megadi o ne wòaɖi nu ne wo be gbe ebia yi tsɔtsi wo be gbea tsɛtsia yi ge yiwo le gbea fasting wɔ ge yiwo le koa megaɖu ŋu ne wòaɖi nu ema nye nya si ke le asinye ma gblɔ le egba me gbɔ hafi ŋkeke bubua miagava yi dzi nye gbe dzeanyi akpe na Mr. David Kwesi Agbe enye efia se gɔme be nenye be ele agbea fia kuku yi ke ƒe evuti gbam ne la asi su ge godo gake nenye be ŋua va trɔ bubui yi ke ne va mlɔ 11 side nɔvi ke efia bu ɖo ta agbeme yoɖo na fia le
Toby Manfada, Akbeno Kakakaba and Apama. Marco Akbeda Damana Amayoka near Ekpo Lamagbene Egbapowana Odobo. In Solar Tech Energy, they are into solar installation and backup system, and also they are good at servicing of damaged solar systems. At Apple Canal Lekapo JC 0244 119409. Solar Tech Energy, bringing light to your home and community. Mijula from Mamadak Bana Royal Palm Gardens. The best ever serene environment for your meditation, relaxation, and for official conference meetings. You can contact them on the telephone number 053-799-1807 or 0244-119409. Remember, my name is Isaac Mills Adeku, and I live with you. You are coming to a flourishing finish, a finish more rewarding than you can ever imagine. My name is Isaiah. A very big thank you to my own director, Boss Gomez, for the wonderful work. Thank you very much. Eyon fofo vi gbedade oro ya do wene atisu atigan kene letia. Wedana tita. Kada vi gbedade oro ya do wene atise atigan kene letia la. Wedana tita. Be fofo vi gbedade oro ya do wene